Ntwa ya go phenkgisana la maemo a bopresidente jwa mokgatlo wa ANC e gare ya loya mo shedi be ile go ba etapele ba babedi ba be go ba le ka maphageng a mabedi a wa fapanego ngaka Zweli Mkhize yo a lwago ya mahlo a mahubedi go tlosha mopresidente wa mokgatlo Cyril Ramaphosa o swareletswe ke bonkgetheng ba makala a ANC leloko la komiti petition ya ANC Lintiwe Sisulu yo a phela go bolela sa mafatleng a gagwe o paletse go besha wa tuka le ngaka Nkosazana Dlamini Zuma yo a fentse go kgatlhanong le Ramaphosa ka 2017. For President Cyril Ramaphosa, the total tally of nominations are 2,037. 2,037. And for Dr. Zweli Mkhize, the total tally is 916. Motsholamatlotlo-kakaretso wa ANC Paul Mashatile o etile pele bjalo ka nkgethe maemong a botlatsa MoPresidente bja mokgatlo moetapele wa peleng wa liki ya baso ba ANC Ronald Lamola le Oscar Mabuyane le bona ba nyaka moshomo wa motlatsa MoPresidente David Mabuza. For Comrade Paul Mashatile, the tally is 1,791. 1,791. And for the next name, which is Ronald Lamola, the total tally is 427. And for Comrade Oscar Mabuyane, the total tally is 397. Motlatsa MoPresidente David Mabuza o palotse ke go kopanya palomoka ya dipalopalo tšeo di nyakagago go ba paloteng ya bopresidente ge ile Mdumiseni Ntuli yo a phaetše go ka thoko ke province ya Gabo ya KwaZulu-Natal a ka ya dikantorong kgolo tša mokgatlo Luthuli House bjalo ka mongwale dipharephare e fela ka lebagana le phenkgišano e maatla magareng ga Phumulo Maswale le Fikile Mbalula. Mdumiseni Ntuli, and the total tally is 1,225. And for Phumulo Maswale, the total tally is 889. And for Fikile Mbalula, the total tally is 749. Stan Mathabata, Kwetemandashe le David Masondo ba phenkgišana la maemo a bodula setulo bja mokgatlo. Nomvula Mokonyane le Febe Potgieter ba phenkgišana la maemo a go ba motlatsa mongwaledi mo la maemo a Ramatlotlo-kakaretso a phenkgišanelwa ke Bejane Chauke, Pule Mabe le Mozwandile Masina.